Nangbo officer din nakikita. Nangbo officer din sa kanta na nakikita. Nasuabal sa pang pakundi. Hijikesi September 21 nga thilsu an hitan mi tamte ni he du zong ta san aume hijithil na sola hin a viral thain ahin athu hoi ta hello zong tampi movin athu hi akichi zat chomcha a in seidi wa hi hijikesa hin kimi mar achalo dan an sei wa hite kimi rarson mar hi gospel asami a hi in gospel album zong tampi asudu ahitai ama hi apa mar ahi in anu thado kuki ahi hitabanga lasamin thangta min zata a anei ahi in ahin kolpathin ho bihari major army officer khatto akichiangin ahi akichian zo hlana hi ain hlana insunga chatlo dingin ai ho thingthlang mi mama numai khat akoi hlonin ama hi nasata abol gimhlon ahi in hichi video hi iti abola iti pulison ahin het ham ti hi anangayu te September 21 halang pungavelin Assam State Civil Hospital numai chapangkhat lalta le thidi di in kimi marhin agatha in akizan nading sumsang ni bo adala pi in kimi marzong hospitala konin apot pay tai ichinu mai chapang nu hi kimi in hospital a agatha hin amit zong hoita in aha thai tapon ata sa ho zong kivo na nung tampi aduk the thui na hi ichinu mai chapang nu hi amin le om ho in sei lo du ahin video dangdanga zong imodio kata sane ahin hi chi video ahin numai chapang nu min le om na ho ana seipu hite ama hi thadau kuki aphungmin singsit ahi in akumzong nunga ahitan hizong le het theina diwin numai chapang nutin ana seijing hite ama hi kimi marle apasal koma ahi in housemate apang ahi ama hin kimi te ena kumni sung na ato hitai thadau kuki ahi in nanu kimi marzong hi anu thado kuki ahi e kimi marle azipa hin nasata asugan thailhon ji in koimakoma asai ngampo in alungthima ki chatna umjing in hi kumni sunga athiltu koimakoma asai ngamlo ahi in ahin achai cheinan itya akibol akihe do phanin aman zong kimi teni nupan abol na ho asai tai Major Sable Azinu Kimi Marhin ama hi housemate insung a chatle dingin sa hlone khom sungun adei dei in achunga khot ahlal honin ne la cha zong hoita in apiji ngai thon poi a en ne mo thon apiji thonin abangle ani mo thon ho kisan apiji thon pon ne thum ke in en lo in sa ji hlone baruma ahum ji honin to ding phat le ato sa zil honin alal wala ato zo lo ting le avo zil honin abang le tuisa ho asun khum honin ata sa ho tuisa in aka nanung adim se ne kimi te ni nu pa hin numai chapang nu abol hlan na hi na samomong ahi in tisan kailiwin abor zil hone atisan akai tingle atisan ho zong ali zil honin to nupnan anai zil honin ahi amani nu pa hi mi khatbe anaphal hon le itilom lomin thil anaboi punte ahin ani ni hlona phalo gel ahi zi hlonin numai chapang nu dinga hi gan theina nasata atu ahitai kimi te ni nu pa hin abangle kukar saho ade sa zil honin mi koma asaido le atha dingin agi hlonin hezi in numai chapang nu hin koimakoma asai ngampon ahi apo do theina loading in zong kot akil da zil honin abangle baruma ahum ni thum ke zil hone nikhat hi numai chapang nu hi anani lo zin agil kilwalin kimi te ni nupan kolpathin ho aho nawa akoi ji u ne the ho khu agil akil war phanin
aman zong ane tai ichi zong chu kimi te ni nu pa hin CCTV a kunin amukil hlonin nidanga sangin ho zo in abol hlon alei kisan at pi hlonin a hi sagu kiwin akoi zil hlonin video ala zil hlonin gamsa bangin abol zil hlonin a hi numai chapang nuhin kimi ma hi gospel la sa army officer to ki cheng mi phata le hausata hilhon ding kya kiniam ta akom hlana chi a hi in a hin akinep na to bang lo hilin kimi te ni nu pa hin abol hlonin kimi te ni nu pa hin adei dei a abol zo hlan phan in hospital a agatha in hichini in zong athi le thi adam le adam ti banga ada hla jing a hi hichi a panla Assam police hon thu a hin phungun athu sei hi het theina diwin ama sei bang bangin hin sei nge police hon ka het masat pianova hin September 24 zingka a social media a kun athu hi kazau a hi helaya chun half long mi numai chapang khat achung a nasata a kivo na le phalau ta a chatlo nanung ho chu ama ho kun hilo in social media a kunin kamu ve hechi thu kamu in agan na thai chan in athu hi kadong chinin a victim nu hi hospital a hi tai kezong hospital a kachi in kaga kimu pa achunga natong te ni hi nupa ai hlonin ajipa hi Indian Army a hinalai e amani hi Himachal Pradesh a Palampur kimi jipa post namuna umhlon a hi kenzong katim ho munni in kahomin team khat hi victim nu vekolding in kasolin team khat hi kimi te ni nu pa chung thu holding in kasole apen in victim nu hi thu akidong chin theipun achunga ipithu hlonga ipiboi na hi chanham ti het thei a hi poi ololin victim nu hi aki kholin athu akidongin aki hetai gincha sangin ata sa melseta ata akivo na le avun ki lai ho aumin ata sa aduk the thu in ana ake in aha abongin aleizong akya ni hi hechi atu hi kumkhat sung a hi dan zong aki hedo e hechi phan in ke hon zong half long police station a case ka thelut ngal ovin ama hi sagu kiwa ki koi a video ke la ho zong kamudo un hechi a zong case dong aum kine case ka thelut zo azingin kimite ni nu pa hi mat ngalin aumin September 25 in akiman in judicial custody a aki thot hlan tai hichan hi Assam police ho akun he numai chapang nu hi Assam government akun ki thupina zong aumin amun zat ho ana sei pu hite hichan ana tu zo Assam police hon na sata a pan ala u hi in Assam police ho hi ke papi aum hle ove kimi mar hi thinglang mi a hi in apa hi mar a hi in anu hi thado kuki a hi thado kuki achan khom pi hi tia abor jing hi kidang ta le deilo umta a hi hechi thil su numai chapang nu lepa ain sungmi hon a he do ding hi iti lunghan le lainat atho ta diwem crime video iseu hi hichan hin akichai tai